เจกพรีเป็นกษัลลัมปอนสิกิกิปีปอนเจียพันสังปีซับนาตรอนพิอารีเดงเป็นกังคูปอนฮาร์มอนฮันซินกันสิรเคปสุสิกเกสุกิปังเจียบังผูเป็นสิกิสลังปอนเจียพันเกรักปัจจุบันซูริสคาร์มาคาร์อาเฮมมีเกจูฮอกไวส์พลังเด็ดไททอร์บอมที่อาร์นิเกจูฮีทีอดินเทมุจอดอดิมันกีบีกิปังเซงปอนทูเองลงอโศกไฮตุมเจกลาเป็นพรีเป็นกีบูปอนอโซนาฮอร์มุกีบูกิปังจังเป็นจุจอร์ชลังเป็นอิสิอาบาร์ไซเจลองอีบอนตันนนโอเวกิมีเอตุมเจกพรีเป็นกีบูปอมเองอาร์บอมตังโลลาซิลาไฮเจกพรีเป็นกีบูปอนกิซอยเคเรสตามิกิปาจิงทูร์ปอนจีอพันตุมาทาปอนซีจิที่นี่ไพเก็บอาร์นีดีผู้แฮนลูมเท็กซ์ไตล์ไซเฮมอลองกุรุซีซาฮาร์ซิปาริสันอาจายเมกอลองเป็นปินสมบัติบังเองคอยอัตุมาพันมีพลีเก็บรัสซิลเก็บอันเจกอิงหินพรีเป็นกัสลามปอนason doon stami sikigi pupon jia phant havar ki hat mla achor sangpi sabina tiron piari deng pen kang pupon dekat la si nona bangke gusto ke nona bangke pinso tumhan ato si paklen ti ko alam lo ko boy visitame alam lo makanta than bang gopal eng chila pen bekiat tumpen sip ri cek pen kibu pon ason doon stami alang tumpen si sikigi pon pupusi sangpi sabina tiron pi pen than pachini pon cek ing hin pi pen Ibu pon sikiki pipon kangku pon amayalong sika ini pi basic training center teacher educator bifu helping hand society kon chunbang ibasis das helping hand society amai pu aljok meji atum chitong dul dak di pualong abangke la tabang engkoi la bangke cek pen pri la swasai phan pinso tuma phan pini bang engkoi phan man ako nilitum pini panjeng pon thulo la si la dak keceng along nang cerap dun itu ma baido instructor sikamem la pendak handroom along textile director sar ta nang chetong dun la penadak Guwahati penta secretary president la tumta Gov of India Ministry of Textile la tumta nang chetong dun la pen pini nilitum pachun pame lo kadukawe sitame mohbar pen siceng dak kenen bambu bang ke guparing ti la penaria sangho BKS pupu ili tomalong ala kenen bambu sia bang ke hala cek pen ke than je bang ke hala BKS pupu he la si than la than don ji an ke la ke kena bang ke alang guparing ti si than po ni ko na permanent ni la bang sos la dak bang ke ciklo joni an pen ciklo joni la dak bangke an pen hola linglo hala project adhok project bangke ciklo jon truck la po anta claim that titi alang chuke dam tang bangke ciklo jon truck la sonta than ciklo jon thom la po sonta do ciklo jon pli la po sonta do kisuman ke ciklo jon truck jon pho an ke ela sarpi mara tong ke asomar pen ajat pen po asap okosto chat titi la sinona bangke tum aku matha thu ching wai thu lo ciklo jon si than po puta sarpimar tomhan ke matha thu la sip sarpimar tomhai chiklo jon si thanpo pusi ke matha lo sita non pinso tomhan ke non bang ke chiklo jon ni pen si than ji ili tom kibu ke leng bipan bijon pinso tom penang an tom ke la so puthak cheteng ne de si ke ong lo la so puthak cheteng ne ta ke ong lo la pen cheteng ne si ke ong lo la si sakuri do ave saya kam claim adhok atungke saya kam claiming long le sitami area sai ke do area sai pen ke claim la so puthak ke claim je phan adhok ke aprang ke than tang ta aprang ta pin so tum phan pang trok kep pin so tum phan that lo so ke nilitum hijab pendang lok beleng ikrung hoton karbia kirim ki bia hormudo an se nilitum ke than penang an 100 ta ne do karbi hormu he asai ke than he di amena bang ke la ke penang an do pot ke tok tang ke do non bang e pu et elo karbi atum dang lok hoton beleng ban si cheng po inkrung hijab o la puson he di hema along karbi amen ke do an la so hormu si penang an patang lo bang trok kep pinso mar tom phan ke la so pinso mar tom nang claim dun positame artisan I card alang tom register dang kuri do nahi dak nili tom along
la si kadu kawe tum ta cari ingtung pulo tangte la so register na koridon je pansi chonengri lo. Madam Sabina have invited me. It's a very good program. It's a cane and bamboos workshop will be going on for 2 months, and bamboo is very much related to our life. It is start from the birth till our death. Bamboo is very much related to. So our generation, everyone knows about the importance of bamboo, and every villagers, every young boys and girls also, they know the use of bamboo, but importance has not been given. So bamboo is a part and parcel of our life, and I'm very happy for them. And it's not that only education. Only education is a part of our life. No, with education, vocational training is given very much important. So through this, we can also earn some livelihood. So important, always we cannot think about like service, getting not job. This is also one kind of job where you can do it from the home. So it's a very important word. I have visited today only. So like this. Lakhat trok langper MEC consensi parlo. Wolongkom aji bani ador suram rongpi arong amekar. Robinson Hansei lapen achor rublin tok BP tum achupu harmon Hansei arta ningkan krei sivet lang. Lasu orta hudabangki loka charli lapen kijui aning hangchit arta lo. Bonta harmon Hansei abang kedamtang suri hinira nepli aning kan pen kesu kachelong lok pen ajok. Loka charli lapen kijui dunji beke kali aphialam lo. Hempen amat si alangli citre kon eder lo. Harmon Hansei aphan labang sokiso pen kepami ponji aphan pura. Difu Civil Hospital, Nago Child Nursing Room, lapen Difu Medical College along sami operation asai sami klempon lo. Lahai si kecelang bom hau sami alang litum longlip helang pencenglok alang litum kecupang reng aheme biye bo sami tejor lablo. Boy fit sami labang so kiso meji anat hang nta ang thek avedad lo. Lasila so kiso kecelang ponji aphan nangra vek tha pusi kiso vek abang pu api apu mate asarpi sa bra atumpen Karbi Longri Council Siam Topro Ram Rohang Lapen Local MEC Mate EM Mudram Lekthi Atumpat Kachunung Ripon News Report Sarhoning Puluni Karbi Longri Abirta ke hai Mudram Lekthi Phanta Chuning Ri lo lasi nangrab bektha sa nili tum phanta ane nali tum nangke rabi pusi towara chulang ding lo lapen tuthulang Dr. Tuliram Rohang sar alang liphan pustame nangke rabi phan towar si chulang igding lo nili tungke ngalo nili ke local NDC mane nilita nang chuningri lo hokke lo ta nili suphan ke nilita no hokta chelang towara weda lo kisung thektik lo ta nang litum bangke ajat pentame nera pammi nang po nilita longle phelang ta padoi lab lo po nilita long thek lo ta nang litum bangke nirap nang po alang li mudram lekthi ta nilita Lakhai kera chok Durbaguri MEC Consensi Parlupon Kohora Bakring Inti Arong Amekar Suresh Kamakar Ahem Chithi ni phai kep ada por phai kep a por balong pen ni ke chu hawai seplang dat Adap apor malompen Suresh Kamakar lapen alangri achor etu mesbi sa arvo kibe dam si aphansi bar problem sa arvo kibe bo mahut hemnarang chelang amat a hemalong hi suplong pheklong si bangni sami tong se kot pen alangli tum hem chewang juilo lapen lapunat hen kichu bo mahut sami alangli tum asomar bangni bangke hemarlo amme kejang pheklong loksi prabjin pen alangli somar tum han chpa jok tum han chebor ilo lapen labang su asumar rumphat ameka jang hu chipa jok dun rong pen ajok hemar lu long ke do ahormu hotar sami alang litum chipa jok dun thek thidet si ang ton pen mi chupon lorlo non alang litum ju padap ke chubon ji phanta avedad lo lanchot kalilang alang litum ka chingthang a peri anstami mi chupon lorlo lasi local MEC mate EM Richard Stock bi pen nangra bek tha pusi alang litum pen chunung ripon news report Nirsing Tokbi Kohora Karbi Longri Abirta par apni ki kobo মই ঘৰটো কৈয়ে কথা কম মানে আমি বগানত পাছ ছিঙিব গৈছিলোঁ 10টামান বজাত ঘটনাটো হৈছে তেতিয়া ভাইটিয়ে কৈছে বোলে ঘৰটো দিদি বোলে জ্বলি গ'ল বোলে কি কৰিম বোলে মই কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ত আছে বোলে জুনলা লগতে আছে তাৰপিছত ভাইটিয়ে জুনলা লগত ওলাই আনি কেঁচুৱালৈ পানী সিঁচি আছে
তাৰপিছত গাঁৱৰ ল'ৰা এটা আহিলে, সিও পানী সিঁচিছে। 5-6জনমান পানী সিঁচাৰ পিছতো জুইটো জ্বলিয়ে আছে। জ্বলি থকা অৱস্থাতে আৰু সেই কাপোৰ কানি ওলাওঁতে গোটেই ঘৰটোৱে ভাঙি গ'ল জুই লাগি। এতিয়া গোটেইটো সব খাই দিলে। সব খাই দিলে। এতিয়া বনাই খাবলৈও একো নাই। লোকৰ ঘৰৰ পৰা বিচাৰি আনি এতিয়া ভাত বহাম আৰু ল'ৰা ছোৱালী খুৱাম, ইমানটোৱে কথা। সুৰেশ কৰ্মকাৰ। ঘৰটো কেনেকৈ জুই খালে? এই ঘৰটো তোমাৰ এইটো কাম কৰি থকা অৱস্থাত মানে দূৰৰ পৰা দেখি পাইছোঁ যে ঘৰটোত ধোঁৱা উৰি আছে। ধুঙি উৰি থকা অৱস্থাত আমি আহি চাইছোঁ গোটেই ঘৰটো মানে জ্বলিহে গৈছে। জ্বলি যোৱা অৱস্থাত আমি পানী চানি আনোতে ঢালোঁতে মাৰোঁতে মানে গোটেইখিনি জ্বলি সৰ্বনাশেই হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈও একেবাৰে মুস্কিল হৈ গ'ল। থাকিম ক'ত এতিয়া? যদি পাৰেতো চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সহায় যোগ কৰি দিব আৰু থকা অৱস্থা। থকাটো ইয়াতো থাকিছে, এইটো 5-6 বছৰ মানেই হ'ব ইয়াত থকা। কেনেকৈ জুই খালে? জুইটো এতিয়া সেইটোৱে ক'ব পৰা নাই নহয়। ঘৰত কোনো নাই। এই ছোৱালী দুটা আছিলে, শুই আছিলে। এই আমাৰ খুলখালী ল'ৰাটো আছিলে, সিহঁতক ছাইড কৰি দিলে আৰু ছাইড কৰি অৱস্থাত মই বগানত পাত ছিঙি আছোঁ। সি গৈ মোক মাতি মেলি কৈছে নহয় বোলে বাইদেউ ঘৰত জুই লাগিছে বোলে। তো কেনেকৈ লাগিছে মই নাজানো বোলে, মই অলপ বাহিৰত গৈছিলোঁ। ঘৰ বস্তুটো কি খালে? ঘৰ বস্তুটো তোমাৰ যিখিনি ধৰ বনা মেলা খোৱা চাউল কাপোৰ কানি সেইকেইটা চব জ্বলি গ'ল। পইচাও আধেকটো জ্বলি গ'ল। কি কৰিবি, উপায় নাই। গতিকে এতিয়া একো কৰিবলৈ উপায় নাই। চৰকাৰৰ পৰা যদি কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে তেনেহ'লেতো কিবা এটা হ'ব আৰু। গাঁৱটো এইটো নামটো হৈ গ'ল আমাৰ বাগৰিন্তি। বাগৰিন্তি কহৰা বাগৰিন্তি। Daithor habar irui pen arni si bhomti arni kecho ahichi ang kang kibi hek ajok hichi kulat kibi etum pen chenglok lapuana rat atum hichi kebang atum mistami kisung dopu Richard stock pi pen chini si chithi ni phai kep arni adimaklong kimi chet mate adimaklong ki chet adim an labang su bhomti arni kecho hichi ingkupon. News report Robinson Killing Hanboka Karbi Longri Abirta. Channel Killing rat tampana sitame kardom bibijo kardom. Nili nengang sampai ke lason ho wanglo dat ning samlo athema adim la dat ceklam pik apa nadim da theta na son lo pen hala dakta hinune hada ke bida to isi sitame lada bang aklam pembojar ke theta nei itu monon phi khana ta theta nai pot la bang ke adim ke the dimang si isi bang ke akinang ko la pen isi bang ke nili non jing bang ke dak bojar komiti tumhan Baton komiti dumhan sitame hema ga tuning rikang tung ba ke hema bang asap non temporary hem tu phe sitame asap tim paung chon na la niliteng ba paung nang jilang la penke la da ili karbi pitum ba karbi potum karbi atum la khana chojordun pendang lok hotel kaprek dak tanga selam dundu